coming to you live from the news desk of DWPL-FM 91.9. This is Brightlight News. Mayap agad panapon, iniing Bright Light News. At para karing buntok ding balita ngening Lunis, 20 metong ning Nobyembre, 2022. Malacanang, makasadya na king pamamisita ng US Vice President Harris. At pamikaating Philippine Online Library, susulong ning metong senador. At para karing detalye, makabili na ing arrival honors at matalik seguridad king pamagbisita ngeninggat panapon ng US Vice President Kamala Harris king Malacanang. Kaugne itiking makabiling courtesy call ng Harris king Presidente Ferdinand Marcos Jr. Asahang pisabyan daring adwa ing pamagpasigla king pamiugne at economic ties ning Pilipinas at Estados Unidos. Bukod kaniti, makabili ang muntaking Palawan i Harris, anong nuka rin dinan yang briefing ning Philippine Coast Guard dikal king maritime operations na niti. Menuna ng Leco Presidente Marcos ing pigaganakan dikal king mapalyaring tensyon pilatan ning Pilipinas at China. Adarala ning mesabing pamagbisita ng Harris king Pilipinas. Samantala, susulong ng Senador Win Gatchalian ing pamikaating metong a Philippine Online Library. Paintungula niting asigurado ang magdatong pandemic-proof, ring libro at learning materials, libutan din kapag masosyan ning Library and Information Services Month king bansa. Agpangkang Gatchalian, maulaga ing maging papel daring digital education tools, banapangilagan ing learning loss. Pauli ning nengkayi alanglub, karing eskwela. Paniwalag mikaatinla namang mas malapad na access ring magaral, karing textbooks at materials. Lalam ning Senate Bill 447 o Philippine Online Library Act. Gawaya ing Department of Education o DepEd, digital copies daring textbooks. At tipunan lareti king Philippine Online Library. Panibalan naman ning DepEd at Department of Information and Communications Technology. At magbalik ya ing Bright Light News kalabas daring mapilan apaganaka. This is DWPL-FM 91.9, a proud member of the Catholic Media Network. Kakaluguran, ing radyo ning Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Malugod nararamang tatanggapan ring kasaupan, aboriyong ipayabot. Deti maragul lang asaw king pamanyon duning kaya katamong misyon, ning pamagpalaganap king maya pabalita ning Ginoo, kapamilatan ning radyo. Kambe ning kapasalamatan king kaya kayong ganaka, babye milaki kayong ngeni, ring paralan, ban miras na king radyo, ring kaya kayong kasaupan. King GCash, account number 0905-319-4871, ang maki-account name Joseph Mary Bakay. King BPI, account number 8810012049, ang maki-account name RCASF 91.9 Bright FM. King BDO, account number 006298017632, ang maki-account name the Roman Catholic Archbishop of San Fernando. Dakal pong salamat at Ginoo. Ablasan na kayo sana, tingke kayong ganaka. Makiramdam kayo pamurin, king Bright Light News. At para karing aliwapang balita, libreng sakay program, miyabe king proposed 2023 national budget. At DOTR kukulait king malda, iprioridad ing kaligtasan king dalan. At para karing detalye, miyabeya king proposed 2023 budget ing libreng sakay program ning Department of Transportation o DOTR. Agpangkang Senador Grace Poe, makatutukya Senador Sonny Angara king ayuda daring driver, operator ning PUV at tricycle. Pauliniti ating posibilidad, lumapad ya pa ing programa ang gaking tutuking banwa. At handa ng pisyag ng Department of Transportation, aminyawad lang 12 billion pesos a pondo para king pamibalaos ning libreng sakay karing pasaheros. Samantala,
Kinulait ya ing Department of Transportation king Malda, iyuna ing kaligtasan king dalan. Agpangkang DOTR Secretary Jaime Bautista, pasignanganda ing Belwandaring Pinoy, king kaligtasan king dalan, agpangking Philippine Road Safety Action Plan. Amuyutan mo naman ing departamento ing Malda, lakwas na ring motorista, makipagsaupan, bansikan niya ing advokasya ning kaligtasan king dalan, at ipatupad ring tuntunan. Ing kapanyausan ning sekretaryo, antiyang dake ning kapagmasosyan ning National Day of Remembrance for road crash victims, survivors, and families. At ako po ichinchinnugid, mayap agad panapon. This is Bright Light News. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9. Bright FM 91.9. Bright FM. Friends tayo. Dinan tayang mayap a oras ing arsobispo ning Arkidiocese tamo. Antabayanan tayo king kayang pamangomusta kay katamo. Kenny king programa RCA's Hour. Hello, at mayap kat panapon po kay kongan ini po yung kayong among sa impapawid di Father Pep Bakay po ini ing station administrator ning 91.9 Bright FM ning kakatamo pong radio station ning Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At ang ini pong kat panapon welcome kayo po na makiyagong makisan metong kay kami kaniti pong RCA's Hour program. At ini po, episode 24. That means, yapin po yung second anniversary episode na po ni kakatamong programa ngayon. Anong nubaluta naman po, pabulan, every month, no? Kaya po may itong pabulan, daramdaman tayo po, mangumusta kay katamo at mamalita yung kakatamong arsobispo, karang pumiyayaliwang importanteng kapabaluan, at kapag masusyan, tungkol po king kakatang kasalpantayanan kay ni King Archdiocese. At abayan nyo kaya po ni kakatang Archbishop para ini pong kakatang programa ngayon ing tune magdalaya pong kanawan kaya katamo pong talasalpantaya king Archdiocese. At bayo po yung isabla, dinan tayo pong oras ngayon para mamaya pong puge at i-welcome na katamo po ni kakatang Archbishop. Archbishop Dong? Okay, so kabilis po adwa ng banwa yung may labas at nakalasalamat po kay kayong pamanantabi at mabiya kong pasibay kay kayong maya po oras at pagnasan ko panalangin at yung kayo king mayap at payapang kabilyan. So abe-abe tamo po itong oras at mananunasan nga pong ginugamitan ng kay katamong pamilibayan kay Amano ng pampaming ngamustan, gamitan niya sana nga pong ginuban, palablabana, ting tula ka rin puso tamo. Yes, at Archbishop, yung last quarter na ning pabanwa po, yung talagang busy. Marakal activities kanyan, that's why etane po pakakabay ng kakatang introduction, uling marakal tamo po pisabyan, ngayon pong kakatpanapunan na ini. At bagong sabla po, karetang bisang makiyabe, makipagkwentuhan kaya katamo, o rin po rin kaya katang text line numbers, ang Globe, subscribers tamo po, 0915-954-1303. Karen kaya katamo pong Smart, subscribers, 0918-351-8282. Karen po kaya katamong Sun, subscribers, 0942-357-4268. At the same time po, maka-live tamo mo naman king online. Kareta pong ating YouTube channel. Yan, bisita niya po yung kakatamong YouTube channel account. ASF Radio 91.9 FM or www.youtube.com/C/ASF Radio Station 919 FM. At karen pong ating Facebook, o hindi po yung kakatamong Facebook page, Archdiocese of San Fernando Radio Station
91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asfradio. At pakibanggit nyo lang rin po, rin kayong parokyang kabibilangan, Bangkanita, at di na tayo pong maya pa oras, kayong parokya. Kaya pong ating Twitter account, paki-follow po yung kakatamong Twitter account at radio_ASF. At kaya pong Instagram naman, natin tamo pong Instagram account at ASF Radios. And for advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact us at this number 0949-609-5478. Yan, no? Welcome kayo po mag-advertise, no? Kiniking kakatang radio station. At kaya ng bumbisang mag-donate, mami limus kasaupan king kakatang radio station. Malaya rin pong ipadala king GCash account number 0905-319-4871. At takal pong salamat, ipamilita tala po dining miyayaluang social media accounts at of course, ining kakatamong mismong radio station na makasawpya po ining kakatamong biye kasalpantayanan, Bangkanita po. Lalo pala pang dakal ding kakatamong kakaluguran. And I think medyo atyuta na po keng 140,000 po na followers yan keng social media po. Yan, sana po lalo ya pang dagol. Yapin po yung synodality yan. Kareng kakatamong pong makirandam. Okay, umpisan tayo po. Marakalta mo pisabyan ngayon at kutang keng kakatang Archbishop. Of course, balutan naman po that yesterday, pigmasusyan tayo po yung tauling Domingo, kaya kakatang kalendaryo ng Santa Iglesia, kapambilatan na po ng kaya katamong kapag masusyan, king solemnidad ng Kristong Ari. At king kaya katamo pong daratang Domingo naman yan, uling ating mayang bupus, ating mo naman magumpisa na naman. King November 27 po, pagulantanin naman yung bayong banwa, king kakatang pisamban, king pamamuklat ning panahon ning Adviento. Among dong, nanula po rin pamigunam yung eni. At tamong pasibayo king libutad ning pamamupos at kaibat po pamagumpisang pasibayo kimbya ning banal kapulungan. So, muna, nung lawenta mo, ining kalendaryo ngayon na ning Santa Iglesia, yung mawaring babiyediwa, ban akit tamo yung kabaldugan ng kaya tampami biyebi ang mong Santa Iglesia. Nya sa King Adviento, nalawenta mo, adwala rin kaya katang gaganakan. Muna, yung kaya katamong gaganakan niya pining pamagsadya, king panyatang na, king selebrasyon na ning kay, panahon ng Pasko. Anong nuka rin, mumunayan din natang ing apong yan. Itong first munayan coming datang. First coming ang munayan datang. So niyang munayan datang na maralas ko pisabyan, making tao yung kalupata mo at life will never be the same again. Huling kaya betaya kang kakatampang tao. So yan ang mumunang kakatampag celebran, ya pinitang mumuna ng panyatang. And then, panahon na naman ng Adviento, sana lang naman pansin, itamon talasal pantaya, bang kanita, bala mo maligagatang pagnasan naman, itawli ng panyatang. Na pitatakutan. Kasi, donging mumuna ng panyatang, pepakit nakikatamo ng makananong takaulaga. Kasi, may kasanmetong yung pangatao-tao Totoo. Kanyang taulaga. Ngayon kimpanyatang ng pasibayo, iganap kita. Kimpanyatang ng pasibayong Kristo. At yan yung kaya katampagnasan na pagsadyan. At nulawenta mo, kining inumpisan na ning Adviento. At inyang pupuntalan, bala mo that is the culmination, happening, pamagari ng Kristo. Napapakit na in the end, magari Kristo. So, kining kayang panyatang, mumunang panyatang, ang po kintawli ng panyatang pasibayo at syuta mo ka rin. At nungwari mo, para maralas sa sabyang kupin,
bala mo bookend sila rin. Ne? Ako po. Kunwari kay libro po, o rene reng nano nga sa karene, yung tatalan, karening libro ngali. Magbay niya po. Wa. Mhm. So, panyatang na, minuna, kaya datang yung pasibayo. Yan O yun yung pamibiyabiyata mo. Opo. At yung pamibiyabiyata mo ngayon, karinta mo lawan ng kabaldugan. Mhm. Ne? Nay nga pong Ginoo, dinatang ni kaya tayo. At datang yung pong pasibayo. Ne? Datang yung pasibayo kintawling panahon. At ita mo naman, king kakatamong pamibiyabye, neng kay darasa na kay tang may bugna ka mag-give up. Opo. Di nga mag-give up uling. Nga pong Ginoo, datang nga nakatamo. At kaya tayo kaya kay katamong pamaglakbe. Yes. Abe-abe. Ne? So yung nga pong Ginong, di natang kanita yung nakatalikwan. Kaya nakatamo. At paninayan tamong datang na sana, baga ng gawang ganap yung kay katamong pamibiyebe. At makarayan datang yan timong metong ahari. Ay makatakot. Totoo po. Ang tinanapon, pigmasusyan tamo, ng ebanghelyo, ay makatakot. Uling, ining di natang ahari, Mhm. di natang bang save na yung sarili na. Totoo po. Di natang yaban magligtas. That's right. Atas na kasanting po, ako may touch ko, ketang ebanghelyo napon. Itang nga na nitang palpikasala, Opo. kinilala na yung kayang kakulangan. That's right. Habang makapakuya, anang makanyan kan Jesus, Jesus, botang da montana, Ganakan botang mirasang kaharian mo, ganakan mo. Opo. As na kasanting tang image siya ita, napotang datang yung pasibayo nga pong Ginoo. Tatal na ni gamat yung palpikasala, lulob na yung kayarian. Tatayid niya po. Pinitahing makaibediwa. That's right po. So, makanyang kemburing akit, hindi kaya katamong selebrasyon. Yasa at magbalik tanam mo kayang kanyan, umpisa na naman. Opo. Pigunaman tanan no, kasi po takalingwan tamo. Itang gayawanan ng apong Ginoo, anyang isugunin kayang anak. We remember that. That's right. Ganakan tayo, mo something in the past, susundo. Mubi nga pong Ginoo. Opo. At po tandatang yapin total na nakatagamat, tayra nakatamo, king Opo. kayang kayarian. At kasanting ito sabihan, ang inimurin na. Opo. Kaya bem ko, king Yeah. kayarian. Pero, siyempre, ta naman mamalagwa. So, makanyang kingakakit, kambinye, mamye kule, deni celebration tanga rin ni Kimbie. Totoo po ito at yung masanting ka rin kaya katampong liturgical season po. Ang yan paulit-ulit the whole year. Pero they do not only talk about, of course, itang milabas. Kaya ba't atsuya po yung kaya. Retang atlong movement na ning time, ning panahon. Milabas, yung kasalukuyan. Kaya ba't po yapin itong future, itong amanan yun. Ano kasanting po. That's why napon po, sabi ko pinkarening kaya kami pong chapel pastoral councils. Yung kakatang dekorasyon. Sigurado po kasi nga Advent po anay karakala mga santing symbol sa gagamitan tangan yan. Itang kandila. Advent wreath po, makanyan. Kaya dapat po itang every change of season po excited tamo because again we go back po. Kaya nga mana ng Archbishop na Timoy Tamilabas. Pero ating connection kay kasalukuyan, at the same time, yan po, itang paintungulan. Naikit tamo mo naman po itang mababanggit pa naman ng ebanghelyo na po. Itang Yuli nakatangan sana po, king paraiso. Basta bisa kang patalan. At kilalanan may kayang pamagari. Napon pinandyang, lamba ka tamagya. Opo. Sabi ko, uling, Piesta Rabaculor, Lanabal. Yapong Ariel po. May oras hapong Real. So sabi ko, kang Mary, akit tamo, makananin pamananggap keng pamagari ng Jesus sa dua, yung akit tamo, kasalpantayanan ng pangkapagkumbaban. Itang tao, minawas kan Jesus, sinyang kasalpantayanan ng Jesus. Kaya ba't ang kapagkumbaban ng kinilala na? Nyachuya ka rin ulit rin kayong pamakasala. Totoo po ito. So, itamo po ako, kang Birhen Maria, mga dita mo, pangadyan tayo yung Bapo Maria. At may tungadwanta mo po, tang Santa Maria ng Dunin Diyos, panalain mo kayong makasalanan, like that person, ngini at kayong oras yung kaya kaming kamatayan. So, papangadita mo, nung na nakatang Mary, makanano kawarin bisang mate.
Kalupa ng Judas Iscariote. So, nung kabisang mate kalupa ng Judas Iscariote, nanggawan mo, makanano kami biyebye. That's right. O yan kanita idol to, papagarian may Kristo. Totoo po ito. With faith and humility. Okay, so excited tamo po kayong Sunday yan. Now, we look forward kayo ba yung panahon tamo. Adviento. Yung Adviento. Yan. Etan po explain uling sigurado po rin kaya katang kura paroko, rin pare po. Yan yung maging tema. Yan yung kabaldugan na po ng panahon ng Adviento. Well, kaya po pangadong ko tang, of course, ini po kukutang dapin ng kaibat na ning kakatang annual clergy retreat. Among, kumusta? Uling baro da po rin parishioners. At yung tamo po tatagaytay kaning last November 8 and 10. Metong po sinabi ko, talagang filmi at wala mo misming ing metong at metong. Uling pilan tamo pong years. 2021 na lang Opo, tao. that's why ako ping karen tao, sabi kaya po na abe-abe. Ini pong, opo, face to face. At totoo po talagang, ako personally, it was a very renewing and recharging experience kaya kako po personally. Yan po pang, of course, karen ka pa rin. Pero yung kakatang Archbishop po, mag-share yan naman yung sarili ng meging karanasan. At lalong-lalo na po nung atin yung buring aral, ikuha po kaya kaming milaba sa annual clergy retreat. Wow. So, antin na po yung sabi ng Apong Pep, 2 years, 2020, 2021, ala kaming abe-abe. Totoo po ito. Pami abe-abe rin kapadadapari. Ulimbalo ko every year yung paninayin tamo ito. That's right, opo. Yan sa po niyang mag-retreat kami, almost 140 rin din na tang pari. Yes, well attended po. Wow. Pero mukhang masakit talaga. Wow. Data pong ilami ito pero dapat montala reta mag-sign up lo ng ating may sakit. So, nung kukutang iyo po, kumusta? Nga sabi ko po, pati kaya kaming facilitator, Father Jerome Marquez, kaya po, SBD priest, Divine Word priest. Masayaya naman kaya katamo. Ay, Archbishop, thank you, sincere yan. Kasi masaya la kano rin pari. Yung pong kaya kami pigo naman kanita, anyang mag-retreat kami, impe ka unifying theme me, yapinitang the joys and the challenges of priestly life or priesthood. Ing tula at ding hamon ni pamibiyebye antimong pari. So, niya pong bengi, datang kami, kaibat ning dinner, at inyang orientation ining kay, may miya pong ing facilitator, at inyang binye question kay kami. Kimbalang metong, tang sinulat tapa yan. Opo. Am I a happy priest? Masaya akong pare. At kaibat, nung di na ako pang chance, pasibayan ni nga pong ginoon. Piliin ko pa yung maging pare. Opo. At masaya naman po, 99%. Kareta pong respondents. Wow, mag-respond po. Opo. Masaya lang. Anyapin, congratulations. Sana ning kay ka na ako, ning facilitator. Masaya la, ding pari, ning Pampanga, nga ng makanyan. Nakanako, metong yang maragula kay ka na ako, wala mo pakasikan loob na nga pong ginuking kayang grasya, busal na rin kay katan daranasan at challenges, at yung tula pa mo rin kay katamo. Lebasan tamo, yung makatakot grabing party na ning pandemya, pero at yung pa mo rin itang tula at saya ng kay katang pamaging pari. Opo. At karining kay masanting la naman ni Daki ko po kay kayo, bang kanita kay kayong pamibiyebye, kailan naman malyaro ilang pigunaman. Waling metong po karing kayang metong karing conference sabi niya na kay kami. Tapi datang pakit na lari Simeon ampoy sa ana. Totoo. Data pangadwang matuwa. Ken templo. Ken templo niyan dalari idawon day Jesus. Opo. Nakasanting itang picture kasi matuwala pero asno kasayalo pa.
Kaya katampo po, atang matwala, makabalag na labi, makabalag na pero ano, kasaya. Opo. Bakit at masaya ya? Masaya la, uli na ning ikit da. Opo. Ne? Ingikit da yapin ning meto nga yanak. Nyapin, anyang lungublakin templo, atin mitulak karela. Ating mitulak karela, bang kanita akit da, itan tune, kabaldugan na nining anak, yapin ning Espiritu Santo. At anyang akit ning Simeon ning anak, kanya mo ikit, meto nga nakamalati, no naikit ning talapangabos. Mesiyas. That's right. Ne? Opo. At kay bat kim kumane linelene kem puso na. At kareta pong aksyon na reta, milyari, at inyang binye reflection kay kami, ing facilitator. Sabi na, what moves you, nano, nining mitutulak kay kakimbye. Ing Espiritu Santo, tutulak na kanimbye. Opo. Nano, nining mitutulak kay kakimbye. Kay ba't, nani nga kakit dareng mata mo? Simeon, ikit niya yung anak, pero beyond. Ikit na yung talapangabos. Kaya malilyari kang kay katambye, nani nga kakita mo? Problema mo, kasakitan mo, o kakitaya naman ng mabiye Diyos, busal tamo. Kay ba't, yapin itang nanula, reng, papalubta ka rin puso tamo, o lileleta ka rin puso tamo. Sakit loob, ano laretang ding mabayat, ilan dadalata ka rin puso tamo, o kalupa na Simeon, papaluban taya naman ng anak ay Jesus. Opo. Papaluban taya naman ingapong Ginoo karin puso tamo. So, nung ing mitutulak kay katamo yung Espiritu, at nung ing akakit tamo, kayong malilyari kayong biye, aliwa mo itang panwal, nung yung presensya na ng ngapong Ginoo, at nung paluban taya naman karin puso tayo ngapong Ginoo, so naning maging bunga, joy. Yeah. Joy. May nga, andyang ikay, andyang Simeon, That's right. Sabi no, malyari na akong matehan, ha? Ikit ko rin talapangabo, sana, kintula na. So, meto nga ikit ko ka rin niya pinitang ingtula, no? Or joy. Joy is the concrete manifestation of God's presence. The joy. It is the manifestation of God's presence. Manibatan keng luwal, enjoy. Patse dininanda kang bayong cellphone as nakakasaya, well, many ba yaking luwal ito? Buti na yung cellphone. But, enjoy, manibatan niya kayong pilubluban, nano man yung malilyari, kayong luwal. So, because God is present, mo king masanting, pati na po tandasan mo yung ketuan, at siya pa, nga pong Ginoo. Siguro, may itong yan ang panagkatini ka rin kakatamong kapatad, at siya na kayong ketuan, kaya dugo, bala mo, milalako na laulaga. Lawen tala po Simeon, Totoo po. Katang karelang ketuan, na sino katula, uling, ingikit da, nga pong Ginoo, kimbiera. So, ita po, kay ba't, sinabi na naman, nining kaya kaming facilitator, mag-share yan na priesthood is difficult na. But it is meaningful. Yes, opo. Masakit, pero makabaldugan. Yapin nagkatamo, yapin itang no karin ya, kakiting kabaldugan, ning kaya katamong pangapari. What gives meaning to your life? Nga na. Ating may itong challenge pingkarin, yapin itang integrity and authenticity of life. Yes. Ang kaya integridad na tingkay, yung kalabanan nini, yapin itang salwak sa bida mo, arareng matwa, half-hearted, mediocrity. Yes. So, ito yung challenge, ito nga duwan deta. Muling, ako tatanggapan ko, naman pa talaga nga chuy tan sigasig. Nang kaya talaga nga sunokabaya dembitis. Pero kaya ito, that is the challenge. Opo. Ating mag-move kay ka, aliwa mo yung physical, nun itang meaning. That's true. Yasat, metong mo naman po sigurong dake kayo, kutang yun naman kaya kayo sarili. Nana yung babye, o nina yung babye kabaldugan, kaya kayo biye. Totoo po ito. Metong yung masanting pamigunam. And of course, itang tawlinang part, kaya inagkat na kami ning kay,
ning facilitator, labayin mo yung sarili mo niyang mayor din kami, miyayalila ni Kristo. Ano ne? Kami, maging representative na kaming Kristo. At siyempre, nung representative na kaming Kristo, unang-muna, kailangan maging close kami kayo. Closeness to God. Yeah. And then, sabi na, we must also be close to the bishop, uling ni Kristo, Manigo Braya, King Obispo. Opo. Especially, obedience, listening, praying for the bishop. Opo. And then, katlo, closeness to other priests and brother priests. Uling din, kailangan naman representative sila. Kasi, nung akalingon ko representative ko, at ay malapit kay ka, marayo ko, bala mo may papatayang gagawan ta. No representative na ka, kailangan makatayid. Close ka ta rin. Uling, tatayid na ka taning closeness sa kang Kristo. And of course, closeness to the people. Uling, inaos na kaming Kristo, para bang kanita, isundo mi o ipakit mi, yung kayang pakamalat kasiwan, karing tao. Nasa rin pong closeness sa rin, closeness to God, closeness to the bishop, closeness to other priests, and closeness to people, o rin, kenla manibatan din kay katantula. Ano po yung panagkat ko naman kay kayo? Kareng makirandam. So, kayo po, numburi lang maging masaya ding pari, matula, itantula, manibatan kay nga pong Ginoo. So, panyo kayo po na maging malapit kay nga pong Ginoo. That's right. Nga, nung kaluguran nyo kami, malapit ko kay kami, po gigisa na ng panahon. So, panyo kami, among, ating kapang panahon manalain kanyan. Burira ka man nagkat, pero, nung ka pa may nga diwarwat, next time na mo, gamitan may ni baka mga di. That's right. Kay bat, keng obispo siguro, tang nung makananong ingagawa, so panyo la rin kapadadapari, o kaya ako, nung makananong maging close, kareng kapadadapari, mo itampon talanda ko po ang ating problema. Wanang nang kay bibirong ko pindeng nga di ba patang muntala. Maliyo po nang kay maswelo ko ating problema paro kaya ako. Bakit po nga ra? Kasi na walang problema ya ako yung darlay pa mga naini sana. Really naman po no bibirong ko. That's right. Opo. So ako naman po bilang pari, buri ko naman dandaman nitang kaya kayong appreciation, kareng kapadadapari. Siyempre, ako naman nakakitingay gana-gana. Siyempre, itang karelang gagawa, na masanting, appreciate you. Santing mo naman nung miras ka na ako ito, that is one way of being close to them. Yes. At nung makanano kayo maging dalan, bang kanita, maging close ko kareng kapadadapari. Then, nung makananong din kakatang kapadadapari, maging close la kareng aliwa. That's right. Anyway, this is an open kay anyang installation tamo. Then kay anyang transfer da kayo ne. That's right. Then kay atin dugong pari na baya lumipat mo nga no. May sira na ako po kay lilipatan kung kay nga na. Nano na po sinabi ra. Prejudge. Anyan, judge. Po makaing masanting ita. Ne? Na nung ating dapat umanan lapitan niya. Ang padadapari. Imbes na i-marites tayo mo. Kasi, bang kanita, masanting po kasi po, andyangi kayo po. Siguradong maswelo kayo po, kakakityo kaming, misasan metong, matulang abe, tawilinin kaya kaming kasuywan kaya kayo. Totoo po ito. Masaya ko po sigurado kanita. Nga pinakita mo kayo ni, ing tulanan ni nga pari, tulanan ni nga pong Ginoo, at tulad dyan naman din tao. Opo. Yapin mo kanyan. At lastly, napin itang makananong maging close keng pari. Totoo po. Maging close. Napotapon di natang yung pari, keng kakatang parokya, manang manay tayo kukumpara kitang may labas. Gawa tang paralan na makanang pakikilalanan tayo yung pari. That's right, opo. Kitampo na yung pari, hindi naman perfect. At pasalamat tampo, perfect. Kasi nung perfect, mayari ko po balat. Kalupa tayo atin mo naman dapat tumanan, atin dapat katmon kaya, may papangat mo. Tang closeness tamo,
may pangat muta mo. Uli pong, uling pari na kami, na kami maging balamo mo, magkay pa mag-develop. No? Totoo po. Isaw. So, yan po, imburi ko nga dake kay kayo. Yes. At masaya ko mo naman po kita retreat. Uling, dining kapatid tamong pari, masayala po. Masayala at halos naman. Totoo po. May enjoy la. And I think after this pandemya, makanyan, at inga pong gano'n din na nakatampami katagan, bantam, yabe-yabe, pag-share, balo mo ting kapatid na pari, Ken. And for me, that is enough, a gift. At nakala salamat kayong panalangin da pala. Huling ng tabayan ng Yes, nakatam. opo. Ay, matakalamin na Salamat lang kayong po. panalangin niya. At totoo po ita, Apong Dong, talagang beka lang tayo po ining tula, the joys. And of course, rata pong challenges ng tipa tamong agnanagnan, kaya wala po ning retreat. At metong pimpariya na, sana pin, ining kakatang experience, kining kakata retreat na, manawala rendasan tamo. Yes. And I hope sana po migbungaya emo po ka kaming pari pero nang kabalik ni itapin na itang panibayong sigla anapin at tula king kasuyuan po. Ini po pangatlo, of course, balotane po, I think this has been this is the 6th year na po ining damdaman tayo po kanya itang Red Wednesday. Kaya November 23 po, no? This is an initiative po ining Potabaruya po, din daw yun itang Aid to the Church in Need, no? ACN. At patsa daratang niya po ining Red Wednesday, uling Red Japin, uling it's symbolized na po ining blood na po, ing daya. At obat daya, baruta mo po na talagang metong karing araranasan da po ng marakala Kristiyano. Namo po masyado keti Pilipinas. Kaya po itang karelang experience of persecution, pamaglupig, persecution da po rin yalo ang Kristiyano, paulinan ng karelang kasalpantayan. And I think mamimension niya po king Matthew 5:10 to 12 yun At siguro magyari pong kaya kayong i-share ng pamigunam nyo tungkol po kanin daratang Red Wednesday celebration. Tamo po. Okay. So, ini pong binanggit na nga muna, sabi na po nga pong Pepe, itang Aid to the Church in Need. South, King Karing Santa Iglesia na mga ilangan, ini po charity ning Santo Papa. That's right. Programa na detang kasaupan amibibiyeke sa saup nala karing kapatid tamong Kristiyano, kapatid Katoliko all over the world na daranas kasakitan, pamanuligsa o papatenda or lalako dala kalayan paulin ng karelang katapatan kang Kristo. Nya den kay pagawa dala ren karelang pisamban na pengira dala ren Definitely. Sasalpan tayo. Opo. So ini po pilanin banwa kanyan. Alos kaya po mag 6 years. 6 years na yung pagselebran tamo Red Wednesday, Daya, Bie. Opo. Natatandaan niyo po niyang November 1 ang pong November 2 kaya katamong pag-celebra ng buri na sabyan nitang kaya katamang papasyag keng creed. Yes. Pamisamak ding Santos. Opo. So pamisamak, Communion of Saints. Dapat siya sabihan mong Santa Iglesia, ilapin din kaya kay ni retang minuna na kay katamo, may kimbanal, may kisanto. Ang po retang at syungaw santaking purgatorio na sasadya na lang nga pong ginupara kayong lubusan na mamakyabi. Kaya ang po ang pangatlo, itamo. Opo. Na mabibiye pang makipagkalarang mata. Makilaban militant church. Now, itamo, king mabilo gayato, king pamipatutu kang Kristo, itam pa salamat tamo pini makanyan katindi. Karing aliwang bansa, patse sinabi riya mong Kristiyano ka, taya mo na yung batal mo. Makanyan, masakit. Masakit po. So, itamo, andyang magtamasa tamong masanting pamipasyag ng kayakatang kasalpantayanan, bawa kete Pilipinas, taon naman kakaliman detang magkasakit.
nya ini pong telakad da ngay ni na ning Santo Papa, Red Wednesday, banga na kanla, retang kapatid tamong Opo. manangis, tutuligsan da, pasakitan, daganakan tala. Opo. At ketang pamigaga nakatang ito, itamong atinan, ating Opo. asaw, so idakit mo ito. Munang-muna pamanalangin. That's right. Opo. At kaya ni pong pamanalangin, abe-abe, kayong misa, kaya abe ka rin niya pinitang nanumaning contribution na ibiyatam. At deta po, padalatala, kay ketang church, aid to the church in need. Actually, itamo, sa sopa na katamo naman nini. Karetang kay katamong neng kay mangailangan sao pa talagang daranas pangalupig. Opo. So, ini po, metong yang maulaga, uling, akit tamo, dumakananong patse misa, sasabihan tamo, kapilan man kakanan mi itin tinape, inuman miya itin kalis, gaganakan mit papasyag yung kaya kang kamatayan, gino, ang gana po at ang datang kampasibayo. So, imburi na sabihan, yung kamatayan ng Kristo, na magdalang kaligtasan, papasyag tamo. At masalang mi papasyag ini, potang detang tutuki kaya. Yes. Andyan tutulig sandala, panasakitan dala, makakalawa la pamurin, kayong krus ng Kristo, o yan yung makaligtas. Totoo po. Ne? Nya, pangaditala, nasani nga pong gino, di na lang pang matibe, pasensya, ang po pang malala malugod. Para kayo ni pong kimbanwang iti po, ing tema, may nibatan niya, keng Luke chapter 2, verse 19. By your perseverance, you will save your lives. Mayari tamo na po. Pag-celebran tayo na po ng Christ the King. Yes, opo. So, Kristo Magaria. So, ni Kristo Magaria, papagarian tayo. Opo. Magsadya na ka. Totoo po. Magpakatatag na ka. Yes. Ulingin kay kantetagan, yung magdala kay ka, king kaligtasan. That's right. Nya, o yan, nya pangaditala po, detang daralas kasakitan. Baka siguro, diyan kay katamo mo. That's true, opo. Ning kay ngobra, mila ko ay obra. Bakit? Dakal mo rin po. Uli na, ning kayang kapag nasan manatiling tapat kang Kristo. Leko na ning boss. Bakit? Uri na yung babayinan ning boss. That's right. So, handyang masanting yung sweldo, may koy. Leko na ning kay. Uling, pasakita na kanyan mga kanyan pero may natilian tapat kang Kristo. That's also persecution. Yes. Uli na ning katapatan kang Kristo. Kaya, kayong obra naman, burira papirma rin. Opo. Uling kakilala rate ang mamayad tax. Burira pa-reduce da niya mo, invest na milyones, 30,000 na, makanyan. Opo. Kaya kami pirma, uli na ning kaya kang katapatan, buri may Kristo yung magari. Nang malyari, you'll be persecuted. Panyapitan ta ka. Oo, nang kahit dala na kanong ka rin. Totoo po. Kaya masakit na obra. Nanggawan mo ngayon Opo. daranas kang makanyan. Pero, po kakalingwan, ni kayong daranas kasakitan ni ating kong kayabe. Yes. Gaganakan na kayo kim panalangin. Makanyan. At yung pong kaya kayong gagawa na yan, mamungang kaligtasan mo para kaya kayo nun para ka rin sablang tao. Right. Pati na po karetang mag-persecute kaya kayo. Totoo po. Mamungang kaligtasan din. So, kanita tao mo, masalang, babya patuto. Yung pamagari ng Kristo. Totoo po. And I think this is the, yung pisasabihan tang communion, the spirit of solidarity kaya katangan po at abe-abe tang pong maglakbe kanini. Aliwa mo retang manawa, kabilyan, pero kaganakantara po orenpin then kaya katang pong magkasakit. Sabi natin po nga pondong, miyayaluang forms of persecution yung kaya katang pong daranasan kayo. Eda po magdili-dili. At adwa pong maulagang selebrasyon apong dong kaya katang Archdiocese. Deni po melat halala, no? Pilampung Domingo, dimdam tala po karang kaya katang parokya, kaya kami po dimdam dala naman deni. Ini pong upcoming diaconal ordination po kayong December 1st, no? At yung kakatang mo pong daratang mo naman kayong December 11, yung 74th founding anniversary ng kakatang mo pong
Diocese, no? Mapilan mo pong amano tungkol karene pong kakatamong kapagmusisyan. Okay. So, muna po, masaya akong mabalita. Dening kay katamong atlong miordinan. Mag-umpisa ngayon hanggang kayong Friday, mag-retreat la kanyan. Yes. So, abayan tala po kayong panalangin tamo. Bang kanita, aliwa mo yung pagnasanda, yung ibiyeni nga pong ginu. Nune so pala na naman nga pong ginu, barang pagnasan itang kayang pagnasan para karela. Bayo po ini, bayo yung karela retreat ini, gawa ko, pisyalan mila ring pamilyara. Opo. At lula po rin kaya nga bekula. Yan munta kami kari Brother Romar, Florida. Munta kami kang Brother Christian, Imbalera, Kim Betis, pero tila Shop, Bacolor. Kay Bati Arjon, King Kalulot, Northville. Yes. So, pekisabihan ko la po, may karandam ko, karing pengari da, pong kapatad, at tila pisyag da nanay luluman da ngayon na importante po ita na ibuklat da ining kay karing kapatad da nanay luluban da. Opo. Si tamo yung may garal tamo ng kay tamo sabyang karing kay na nung maliliari kay katamo nanay luluban tamo. Totoo po. Nya ning kay we are not on the same page. Era ka tayong tindiyan. So ita sinabi ra nanay luluban na ini nanay bingay ini. At masandang naman, napisabi. At kay ba na nita, dininang ko lang namang conference. Last Friday yata ito. Opo. Di natang larening karelang pengari, ang pondeng alwa, kaya bido rin kapatid da. Then, dinang ko lang pamigunan pa si Bayo. Nanin dikon. Ayan. At kay ba na nita, may karandam ko karela, dining pengari, kami, kami Kenny, anak, makasadya kami suporta. Masanting ito, penahin kitang salita suporta kasi itang next point ko, happening package palubita ya. Buriyo po suportan, makanan nyo suportan. So, balaming gawa akong another thing that I introduced ngayon dininang ko lang kopya. Karetang pangakura. Ayan. Diniscuss ko lang, naburi na sabihan nini. Ang rin sabihin, mga kula, makanyan. At laos lub. Opo, laos lub. Kilub ko. O yung lub da yung kay. So, sinabi ko, itang, makiasawa. Opo. Nanong rin na sabihin nini, na mga kulang, pamilya maging talasawa. Nanong rin sabihin nini, alwa mo itang alakang asawa. O, noon yung pupuntuan na nini, dapat ng chastity kalinisan. Opo. Ningkaya kang kasuiwan alam panenayan. Malinis ka. Binyemi ning kasuiwan ni kalipan ng kasuiwan ng Jesus, etc. So, bagya-bagya, malinaw karela. So, ngayon, yung plano mi kanyan, keng ordinasyon da. That's right. Sabi ko, gawa lang maka-frame. Karenin pangako. Opo. And during the ordination, Beda Lareta, karelang pamilya. Banta po atang mumulila o rendempi sa sabienda. Totoo o itong yung liturgical hours mo. Tula ka ng pangakula rin. Totoo po. Konkreto lang. So, nung buriyo supportan, maybe siguro, pati rin karelang support group. Yes. So, ito yung gawan, and they were looking forward to that. At masanting mo rin din yung pengari po atang mulila, o rin, yung pisang-pisang yan. Opo. Ne? Kasi, orita rin pengakura. Karin lang makasaw. Ale? Opo. So, ita. Kay ba't, in December 11 naman po, 74th. Founding, opo. So, magmisa ko po kanita, yung cathedral, balo ko 7:30 yata yung mass ko kanita. Yeah. Kay ba't, yung preparasyon kanyan for the 75th year. Itang talagang maharagulan. I-announce minalamo po rin kakatang activities kanyan. Yes, atina kaya pong inassign manimunang pari. Banta mag-present la naning gawan. Then i-discuss la rin. Na siguro kayong mag-resuming meeting kanyan kayong PCSF. That's right. Opo. January. Then oren din sabihan. So, simple celebration po kay Nemuking Cathedral. Misa.
At siguro po, of course, i-broadcast tayo po yan, Siguro. Ay, definitely po. Cathedral. Opo, bang kanita, rin gana punta sa pantayan, Wow. Kening kakatang lalawigan, makapakyabetaan po, kening daratang 74th founding anniversary. Yan, kakatamo pong diocese. Okay, at papagpay naman tayo pa po, yung kakatamong Archbishop, mag-break tamo pa po at pakiramdaman tala. Deng mapila na paganaka, ang po ining kakatamo metong kanta by Himig Jesuita. Yung title na po, Pananagutan. Yan, Kaluguran kong kapatad kang Kristo. Umetaning sa lubungan ng bayong banwa king kalendaryo ng Santa Iglesia Katolika. King Aldo Domingo, pagmulan tane po ing Adbiento, panahon ning mataimtim at matulang pa magsadya. Magsadya tamo, uling pasibayo tayang ganakan ning mumuna ng panyatang Jesus king ketawan. Sa sadya tala naman ding puso at kaisipan tamo, banmitangad la king kapanayan, king kadwa ng panyatang Jesus, king kapupusaning panahon. Manano na sanang mikatmonya king kalam ning Dios ing pamagmasusi tamo king Adbiento. Ing radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kayan tabe king pamagsadya para king pamagmula king panahon ning Adbiento. Ini po ing kayong talasuyo Pablo Virgilio S. David Didi, Obispo ning Diocese ning Caloocan, sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat
magbalik ka po yung kakatamong RCA's Hour. Yapin po yung kakatamong episode 24. Ini pong 24, rin po sabihin na second anniversary tayo po yung episode ini. At siguro po, pakiramdaman tayong Archbishop, ne? After 2 years, yan. Nano naman po yung at yung kong kapilubluban. Yan po mag 2 years na ining kaya katang masanting programang RCA's Hour. Of course, muna kapasalamatan, lalong-lalo na kaya ka mo kanyang in-introduce siya ka na ako ini. Yes, opo. Uling making dala niya ini na mitok nung man itang pastoral visit. At least, atin pa mo rin contact ka rin tao. Totoo po ito. Kaya pamilya tayo ng programa ngayon eh. Dahil kaya katamong pisasabihan. At maragul ko pasalamatan ito mo naman kay nga pong gino. At kay ba't na ning Adwang Banwang anniversary, adwang ko naman po yung kahit feedback karela naman. Yan, oo. Uling nung ako, masaya ako po. Tapo, kayo naman ko masaya. Yan, mag-text kayo po ngayon. Pang kanita, balo mila rin feedback yun. Pwede kayo pong mag-feedback, nano nga sabi yun, nano nga din ang pansin, nung painawantane pa yung programa, o nano po yung kakakit yung pasulungan tamo pa, ne po. So, makirandam ko naman po kayo, uling, bala mo yung diwa na ni synodality. Makiramdam, mabiyabetang maglakbe. Magsalita na ako magsalita kini. At makiramdam na ako man po kay kayo. Nung nga sabi yun, nung masaya kayo naman kaya ng programa. Totoo po ito. At nung iti makasawap at makaranya pa lalong makasawap. At nano itang dinam ng pansin na bawasan. No? Atin dapat bawasan. Opo. So ito po, kaya ka na ako nga sabi. At dakala salamat po. Kaya kayong pamakirandam, 2 years. Ang po yung abe-abe pamanalangin. Opo. At o yan po din yung Archbishop. Makabuklat niya po puso. Ne? Anything na siguro po pwede yung ipayabot kaya. Even beyond, ini pong RCA sa orin. Nakakita mo po na kapag nasana po ni kakatang Archbishop para mag-reach out. No? Kaya kayo nga po. Talagang emono mga akaul nga namong. Sakupan din ganang tao na sakop na po ni kakatang Archdiocese. But at least, kaya pong programa ngayon meditinan niyang opportunity yung kakatang Archbishop to address you, all of you, rin talang ganang talasalpan tayo po kay Archdiocese. At the same time, yan po, pasanting naman ng kumusta naman po kayo naman. I think the Archbishop would like to hear from you. Appreciate me po nung nanuman itang at saka mo naman kayong lubyo tungkol kanitin pong programa. Apong Dong, as usual, nani po yung kayong word for the month or trivia for the month? Kutang pa. Naning house mo keng taong matula. Yeah. Nang house mo. Ano pong house mo keng taong matula. Opo. Yan. Ren pumalungkot. Aliya, kahit ano. Tulala. Okay. Tula-ala nga na. Tulala. Kuya po. So, imbori kundi ng tampansin po yapining tula. Baligdan tamo, no ka rin manibatan ng kakatan tula. Kayo po, nanda kayo. Matula ko pa po. Yan. Matula ko po kembiyo. Nung ikayo mo naman po, nung halimbawa, bala mo, nakapulot kang bote, at anyang kinyanan linwali yung genie. O kutang nakeka. Nano, buri may biye mong yan, o liwang biye. Nung may di ng kan chance, nano yung buri mo pang biye. So, masanting niya pong pansinan tamo yan nung matula tapa. Kitang kwarto ko, ating kong paalala ka rin Ating kong kay linetran, maka-frame yan. Maka-frame yan. Makabi siya man. Nung nakamatula, mo no sayayawa rin aliwang. Kana ako. Reminder ya kana ako niya. Ngapat siya ko makaing matula, kaya tangal dong ito. Enak pa makahilulwal. Opo. Ika nang dili mo, Kaya niya mo po ito. Nung nakamatula, mo no yayawa rin aliwa. So, makapanawa po yung tula. Totoo po. Tandaan ng tamo ito. At palagay ko, kingal doldo tampami bibi, oren den panto ng tamo. Tao na kayan tabi tamo,
nakapamilatanda, lumwalintula. So, santing nga pong figuraman tamo yan, nano ing mamiyatula kay katamo. Matula ka pa. Yan. At nanim babiyatula kay ka. Nanong aldoye ka matula, nakapama kayo lulwala. Wata manawa ka po, Tandanan tamo, hintaw nga lantula, tulala aran, Iyapin po. Okay, Santing nga wait pong po. word for the month po, ining kaya kong sinabi, And I think ko yan po, let us spread the joy of Christ, po. Okay, at basan talama po, ba yung kayong tauling amano, then yung pong kakatamong FB viewers, Christy Relos, Marisa Cuenco Simpao, Malu Bartolay, Len Rosales, Shirley Halili, Grace Lazaro, Gloomy Calago Dapal, Jeffrey Manansala, Ronnie M. Francisco, Ying Mendoza, and then Maylin, Angelina S. Garcia, Jessie Buan Bentida Puga. Yan. Ang kakatamo pong ASF Museum yan, Archdiocese of San Fernando Museum. Katolikong Kapampangan, Apaliteños. Yan, Jessie. At kakatamo pong comments from Sister Angie, Maya Pagatpanapong po, Bishop, Apondong, and Apong Pep, Parokyana Puning Birhen de los Remedios, ning Santo Domingo Minalin, Among Ray Garcia po, yan, king Kura Paroko. Among Ray, God bless. Jeffrey Manansala, God PM po. Nes Gomez Ablan, Maya Poras po, Bishop Dong, Among Joseph, and King Beloved SAMP, Priest, mi po. Ay, King Lagyo ng Jesus. Yan. Apong Ronnie Cow. Lala, masanting kay Lala. Yes, God bless po kay katamungan. Yan. Nes. Makanya mo naman, opo, matula ko pa po, King Viejo. Nes Gomez. At tulay pa ka. Shirley Halili, yan. Kanya pong abroad din Talaga magigising lang pong maraming. Maya pa mag-rush ang kaorasan po, Bishop Dong, and Among Pep. God bless kay katamungan po. And Sister Grace, hello po, Bishop Among Dong, Among Joseph. Siguro po anyang bigretit kayo, sobrang saya. For how many years ko po mikitigit, abe-abe. Bala mo po mi bulos ko po, king koral. Una yung potang kayari na po ng happiness you. Yan, balik na naman, kareng parokya, yung pamagserbisyo, kareng kimbalening abe-abengan kimbieta mo, yan po ing misan ating lungkot, ng misan ating saya forever with our Lord Jesus Christ. God bless to both of you, Tatang Bishop, yan, Among Florentino Galang Labarias, and Among Joseph. Okay po, be a good shepherd like Jesus. Good afternoon po, Bishop and Among Joseph. I'm watching po, ingat po to both of you. Okay, thank you, Sister Grace. Rin kakatamo pong regular listeners, Pampanga Provincial Jail, security guards of Mother of Good Counsel Seminary, Chancery, ASF, and DSF buildings. Tita Paz de Jesus. Rin kakatamo pong 24/7 day and night service. Royalist. Kaya po, apo. Spiritual children of Padre Pio, Cherry Pie Saloon of City of San Fernando, Imang Nene Canlas, and Tatang Abel, and Imang Prima Kiwa. Opo, kening king Barangay Del Pilar. At tauling amano, Apong Dong, kening kakatamo pong second anniversary episode. Munang-muna po, with all sincerity, pasalamatan da kayungan kayong panalangin at pangadi, kanako ang po karing kapatid tamong pari. Adon ko po yung sana, doble nyo pa yung pangadiyo para kay kami. Lalong-lalo na kanyang daratang simbambing. Bangkanita po, kapamilataning saup ng banal Espiritu kay kami. Kaya kami pamanlapit kay kayo, pamanimuna karing selebrasyon, karing misa. Deni po gamitano sana ni nga pong Ginoo. Bangkanita, lalo nakatangi lapit talub kaya, at lalo nakatandinan sikanan, ban akit ing kayang gagawan at daraptan kaya katambihe. So yan po, iamong buri kong panagkat kay kayan. Pakapangadiyo kami po,
emu neng misa no ne aldo. Lalo po ta nga na kayo kami. Ne? Po ta nga na kayo lareng Paris Prisyo. Andyang manahimik kayo mo. At adwan nyo po kay nga pong Ginoo. Di na kami sanang grasya ni nga pong Ginoo. Bangka nito akwamin tanggapan, akwaming ikatula, at gawan itang kayang buri para kay kayo. Yan. At bayo po yung sabla, kaya kayo pong panalangin at blessing po na kaya kami nga. Kilagay ng pampo ng anak, kampo ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos ay pami, kaya kami pigmasusyan, ing pamagari na ng kaya kang anak, king liturhiya napon. Adon niyo po Ginoo. Sopan niyo kami para bang kanita, king aldoldomin pami biye paga na kayo kaya kami, na ika ing bukod mo makaibiye kabaldugan, makaibiye direksyon, at makaibiye sala, king kaya kami pami biye. Parati pong paga na kaya kami, nakayabir ka, at sana, king saop ng Banal na Espiritu, ing parating babiyetula kay kami, ya pinitang kay kaming atalus sa tabalo, na daraptan mi, makayakma, king pamagari na ning anak mo, pamagari ning lugod, pamagari na ning pamamatawad, pamagari ning pamipawulaga kay kalupang tao, lalong-lalo na karim pakakalulo. Iti ka na doon, may kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginu, manatili kay kayo. At kaya ka, antimorin. At may pahingan ng Diyos, bendisyonan na kayo nga, nigpa, ampon ng anak, ampon ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay, at announcements po. Ini pong kaya kaming Vicariate of St. John, Mary Benay, at kami pong choir festival. Yan. Sana po supportan tayo, lalong-lalo na rin under the Vicariate. November 25, Kempong Biyernes, 5:30 p.m., King Brenzy Giao Convention Center. Karentang ala pa pong ticket, pwede la pa pong salin. And please contact Brother Vic Hinco, yan, 0939-908-9152. And of course, may banggit na po nandin kay kakatang interview, kay kakatang Archbishop, ini pong upcoming diaconal ordination. Maganap po ini king Thursday, the first day of December 2022, 9 a.m. po, ningabak 9 a.m. at the main chapel of the Mother of Good Counsel Seminary, Del Pilar City of San Fernando. Limitado lareng mag face-to-face. Opo. Dengalo, makiabe na lang po keng online. Maka-broadcast siya po. Kaya na? Oh, yes, Okay, opo. sige. Sigurado po ito. So, abangan tayo po yan. And then, inikakatamo pong House Spell, Holy Angel University po, at lang metong training seminar, Improving Communications for Workplace Productivity and Beyond. November 24 po ini, 1 to 4:30 in the afternoon po. Kay Training Hall, 4th floor, naning San Francisco de Javier Building, Holy Angel University, Angeles City. Okay, at kay ba't na po nito, rin kaya katamo pong programs po ito. After this po, atin tamong 5:30 p.m. Monday, Novena to the Holy Spirit. And of course, po ito pong alas 6, abay nyo kaya pong pasibayo para kimbarkadahan kay Kristo. Yours truly, Brother Pat and Sister Sol Ahos, naning Migrants Ministry po. And together with Brother Charles Henry Espiritu. Yan. Sana po abayin nyo kami po ito, 6 o'clock. 7:30 p.m., it's Psych Time with Sir R.J. Giao. Kaya katamo pong grupong psikologista. And tomorrow, Tuesday po, November 22, 9 a.m. Ngabak po ini, Nutrition School on the air for every Juan and Juana. Yan po. Kaya nutritional council po ini at very informative. Sana po pagkarandaman tayo. 9 a.m. po bukas yan. And of course, bukas po kay Bananita, 11 a.m. Yung kakatamo pong regular Misa King Radio with Reverend Father Marvin Sinlao. Apong dong, kaya kayo pong pasalamat, paalam and greetings. Ayaw ko kakalingwan. So, bari ko lang dinan maya pa oras, dahil kaya be kapatad, king chancery, kaya kaming
pataba kay kaming ko kay Linda. Opo. Kay Linda, of course, yung kay kaming secretary, Sister Myra, ang po yung kayang sidekick, kay Manny. At then yung kayabi, kareng offices ka rin. Pani mo na ng, especially kay finance, pani mo na ng among Norman. Busy ang pagawa karetang kay pare-repair karetang kay karing buildings. Yes. So babiya ko yung maya po oras kay kayo. Ampo, kari Manguring Miranda, di Jet. Sana okay na yung kayang anak kay Michael. Ampo rin ka na akong panguna ka ng pamilyara, king mabalakat. Ampo rin pisan ka rin. Malo ko makiramdam la naman That's ng right. kay. So, babiya ko yung maya po oras kayo kayo. Ang po nang kayo, malo nang diya chiko. Nang kayo manalbela. Manalbela ka po rin. So, maya po oras kayo at atyo kayo sanang king payapa at masanting ang kabilyan. Thank you so much po, Archbishop. At totoo po, marakal tamong silent listeners. Talaga pong tunggal ditak, daragol yung pamilya na po ng Bright FM. So, takal po salamat, Apong Dong, and of course, the rest of all our viewers and listeners. Ini po yung kayong among sa impapawid, di Father Pep Bakay po ini yung station administrator ng 91.9 Bright FM. Pasibayo po, may pagat panapon, mimingatangan po at dakal salamat king kekong pamagarandam. Bye.